Ban ai kanam ka burom kum gajing songu bar gajing penslur pat ya kiwei bakinangla ban syakri khamtam ha ke imlang kasalang. Karibhoi Youth Federation yo maulong unit mentakasngi kelaput kup burom ya uwe uri urang ba balatip kerteng kum uba adias sengkli. Ubadei urang ba snong barim ka snong yo maulong bar kum juru ya ke kurem jong u ke kongsilis khan. Ya kane ke program put kup burom lapelong hapo ke hingsa jong ba adias hapo yo maulong. Kajing pukup burom jong ka RBYF yau ba adias sengkli daka kusnam ka balai kerteng kum ka kusnam halor kajing syakri hok yau pait ba. Kolong ba une urang ba ula syakri kum urang ba snong kayo molong kum ba khatsan hadu arpo usnem kata nadu usnem khat khandai spa prap khandai ter hadu usnem arjarsan. Bat nangne ula syakri pat kum udkhot ka executive committee jong ka darbar snong hadu kine kisngi ki bamenta. Hakane kajing li ai nam ai burom yau ba sengkli nakaliang ka RBYF lalam khmat dau samla Aristun M Rendongsngi kum upresiden ka yo molong unit. Uba Emilius Mayong sekretari, uba Peter Paul Mayong, bat uba Matchington Rendong kum ki advisor, bat uba Habamut Seliang kum u finance sekretari. Haswa ban ai kane kajing pukup burom nakaliang ka RBYF kala pempau ya kajing sungu ka bakrau, halor kajing syakri ka bahok bat ka bajanai jong ba adias sengkli. Yaki pait ba kasnong yo molong. Hakaba kila airu ya kejingkit bok riang ya une orang ba bau nangla banyo ya kamet ka bokot wakhya badru bau unla banya syakri nakamta ka bah kamiat jongki pai ba haka imlang kasalang kejing kublai bi ai kene kala kene kapor ngai kublai ye mama adias sekli giba ngahi ngakot pi ai kublai ru ibi mama silin ki para member mat khamtan ya kejing kasam kabala priang subha ya kadeka jebut jengi bana pungkup buram ya i pui te hakane kapor nga kwa banong ngadan kaneka jingtho kaba desh pangju i pui kabong ngimla bat perchong mongrim ya ka jinglong rang ba jung ubriu da ka bisa ya karnia kerjat ne ka man jung lemne ka kertan jung henry ni perchong mongrim ha ka jing start jung bat trekam bat ka jing sungret jong ka donut ke jungu te hakane kapor ngakwa banong ba imama dias ipit ibai jukhari warada imdadan than ka kerdan puli kaba syakri kumba kiwe gidan pakai bomta henry ladan kataka sap mentrekam kaben sim ke jing suret kumno ban penia ya kesno kathau nadu usnam khat khandai spa prat khandai tat hadu usnam arjarsan kumrang basnong ba idang teng banlong kumnong kit kam asnong hadu usnam arjar ka khandai hakaba andang ila khenlang kalalong hadu life house nam kala kamde ke kaba kasnam ka takhnjat henry ke kasnam ka bala bun te hakane kapor ngakwa banong ba I pe jungi ilong sisa katung ka jingi jongaru meswa hakor bagagret kadan ko ka jingja ba dan I baklat haposnong pathau te nakaliang jorang pasnong ilapha ega banlum donation nakasnok te anda habang lapoi haying jumpi ngarang ti khnare patu kapor ndai la dep ai ka pisa na bata badunit sa to berbayap ilong ru ya nga apswa di saswa kane ka panpau ya kata ka metsim ka jisuret ka badan hai mo henry habang ipet pat kiwi gibre kidan kiba syuai ta ka pisa henry wat pankeran kim dakaran bah henry ipi jongi ikan mau hadu bandai wat ka syaru kane ka pen I ya kata spirit of leadership kata kamut ka metsim kumunong yalam kasno kathaw te kane ka pon ngakwa ru banai ka jingiro ya I mi ibala kersan ya ipi nakartas nakapor sa kapor kumanong ba behind hakitin ng wegyong behind every successful man there is a woman kabumut hamanla hadin jong breu ru kraw kadan bet kalong kami ka kersan yu te ka ai kublay bit ba lembah kajing kersan jong pi bat kajing kersan ki kun ki siu ipit ilala bat syakri hok ya kasno kathau jungi